Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Qadrli mümin Müslümanlar. Allah subhanahu wa ta'ala selamı, rahmeti ve bereketi her birinizge erişsin. Allah'ın rahmeti bilen şerif Ramazan aylarga biz ayak bastık hem de nihayet şerif Ramazan ayı uzup da gitti. Hem de şerif Ramazan ayı bizge nindi kıymetler getirdi. Biz alarını kuru aldık mı, saklıp kalı aldık mı, hem de yıl boyuna bizimle niçin kullanacağız inşallah. Elbette bu sıravını biz özümüzge koyarga diyeceğiz inşallah. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özün şerif bir hadislerinde eyde. Men qama Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbih. Kim Ramazan ayın utkere hem anı uti urazası bilen, namazı bilen, özünün ahlakına, edebine, turmuşuna hesap bilen, hem de Allah Teala'dan dua kılıp, mağfirat sorap, Ya Rabbim bulgan bendeşik ben kılan hatanı ufulardan ilep, şu mağnede utkere Ramazan ayın, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haberinde bu kişinin onakları gafu itileşek dibetiler. Şunsuna birinci ihtibar, kişiler şu şerif Ramazan ayında tutkan urazalarının maksatı buldu, Allah'ın rahmetine erişu hem de bendeşik bilen kılgan hata kimşiliklerden arını inşallah. Canlarımızı, kalplerimizi paklav. Niye? Çünkü Allah karşına kilip baskan vakitte bizning sul yakka toplangan kimşiliklerimiz, günahlarımız ezrek bulsun. Allah karşında cevap kaytarı ezrek bulsun. Şerif Ramazan ayı. O şu ay Qaysısın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azsızlıkla edip koyduğun hadislerinde şu ayda indi siz Allah'ın rahmetine eriş almasanız siz kimşilikte kalgansız. Siz gafillikte deyip o beylep koya. Çünkü niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber ite her günne Allah subhanahu wa ta'ala şerif Ramazan ayında kişilerini, Müslümanlarını cehennem otundan azat ite hem de cennet yollarını aşıp tevfik kıla inşallah. Biz anı nişik sizlerge mümkün biz inşallah. Mine Ramazan ayı uzup gitti bitindi inşallah. En birinci şu sözden men qama Ramazan iman ve ihtisabın. Qama diyen söz uti. Bar iqamus salah ve idaus salah. Qaşan biz namazlarımızını utiybiz hem de tutabız. Turguzabız deyip ettirdik. Bir galimlerden şunday bir fikir buldu. Meşitlerge, ilerimizde okılgan namazlarımız idavus salah, namazını utev. Tahareti boşa bulan kuşkan şartları bilen. Lakin de bile namazını küteriu, ana özüne qarata bir bayrak revişinde turmuşunda alıp baru, ol indi namazdan şıkkaş, iki yakka selam bilgeç, namazını edebi Allah karşında basıp durgan şekilde özünün turmuşunda alıp baru inşallah. Mine şu bilgen namazına qarata özünün turmuşunu, edebini, ahlakını tüzüp kaldırı. Şunlarda Ramazan ayı da anın en birinci maksatlarından bulup dura kişi koşan ay boyu hata kimşiliklerden yırağırak bulurga tirişa hem de neticesinde özünün şu Ramazan ayında algan şistalık puhtalikini yıl boyuna alıp para inşallah. Yıl boyunda saklap alıp para. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp koya Ramazan ayın bilgilep eğer de siz şerif Ramazan ayında til günahından, göz günahından, fikirden, yaman uy fikirlerden tıyılmasağız, kişi gaybetinden tıyılmasağız, kulak günahlarından, kiyimşiliklerinden tığınap tıyılmasağız, sizin aş turudan hem de tünlerini yıklamavdan sizden fayda bulmaz. Çünkü sizin tünlev
басып тұрған қиямләрігіз, намазларыз ул фақат йоқысыз үткәргән вакыт кына булачак. Көннәрдә тоткан уразалар сезне фақат аш йөргән хәлегез генә булачак. Шушы хадистән гыйбарә, ягъни безнең ислам динебез һәм дә Аллаһ Субханаһу Тәала уразадан фақат аш торудан гына безне көтми, безнең әхлагыбыз, иманыбыз, калбыбызның паклануын, тәртипкә басуын көтә иншаллаһу тәала. Һәм дә шушы максатларны куя. Кадерле дуслар, гайет намазларына без килдек. Һәм дә шушы гайет намазларына килгән вакытта бер яктан күңелебездә сөенеш. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Субханаһу Тәала шәриф Рамазан аен уразалы килештә үткәрергә мөмкинлек бирде. Шушы гайетләребезгә катнашабыз мусламаннар белән. Һәм дә мусламаннарның күплеген күрдек, әлхәмдүлилләh. Тәкбирләрне әйтеп бардык. Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Һәм дә бу 2 рәкат намаз мәчетләрдә, җәмәгать белән нәрсәгә багышлана? Бу Аллаһ Субханаһу Тәаләгә шөкр рәвешендә. Кайчан Аллаһның рәхмәтен, ниъмәтен без күрәбез, һәм дә шушы ниъмәтне кабул итәбез, ай буе аны үтибез, һәм дә айның ахырында без уеннар, ничек тә булса, биюләр дә оештырмыйбыз, концертлар оештырмыйбыз. Аның урынына нәрсә эшлибез? 2 рәкат намаз укыйбыз. Аллаһ Тәаләгә шөкр рәвешендә. Я Раббым, күрдек синең ниъмәтеңне дип. Һәм дә аны тәмам кылдык, ничек Куръани Кәримдә. Аллаһның ниъмәтләрен тәмам кылу. Тулысынча җыябыз шушы 29-30 көнендә. Шуңар карата сәҗдә кылабыз. Аллаһ Субханаһу Тәаләгә ялварабыз, я Раббым, шушы шәриф Рамазан айларыбызны кабуллардан ила дип. Шуңарда шәриф Рамазан айларыбызның тагын да бер мәгънәсе аны кабул итү һәм дә саклап калдыру, ул Аллаһ Тәаләгә шөкр. Шөкр ул тел белән генә әйткән сүз түгел. Галимнәр әйтәләр, нәрсә соң ул шөкр? Шөкр ул кайчан кешенең тәне, йөрәге, фикере тула Аллаһ Тәаләгә карата ризалык белән, канәгатьлек белән, һәм дә ул аның теленә чыга, һәм дә сәнә белән, һәм дә гамәлләренә күчә Аллаһ Тәаләгә итагатьлек белән, һәм дә шәригатькә иярү белән иншаллаһ. Менә шушы шәриф Рамазан айларыбызда да без тоткан уразаларыбыз, әгәр дә алар безнең йөрәкләребезне тутырса иншаллаһ, иманнарыбызга тәэсир итсә, шунлыкта тамактан яраграк, ишкәрәк йөрәгебезгә үтсеп кирсә иншаллаһ, һичшиксез шул вакытны безнең тәнебез Аллаһ Тәаләгә күбрәк итагатьлерәк, телебез Аллаһ Субханаһу Тәаләгә карата шөкерлерәк, һәм дә сәнәле, һәм дә мактаулы рәвештә булачак иншаллаһ. Без күрәбез шул мусламаннарның кайсылары шәриф Рамазан айларыбызда беренче аяк бастылар намазга, һәм дә начар гадәтләрдән ерагайдылар, һәм дә нәтиҗәсендә бу начар гадәтләргә инде кире кайтмаслар иншаллаһ. Шушы шәриф Рамазан айларыбызда тоткан уразаларын Аллаһ Тәалә кабуллардан белсен. Һәм дә һичшиксез киләсе шәриф Рамазан аена Аллаһ Тәалә бирсен тәүфиқ, һидаят, гомеребезне бирсен иншаллаһ барып җитәргә. Һәм дә шәриф Рамазан айларының ниъмәтләрен, хәзинәләрен елдан-ел үзебезгә ачып иншаллаһ кулландырырлык ниъмәтләрне булсын иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.